Professor Lakhon Kama Ukertong Shimet ba Aireng hakani ke election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency uloong bakada wajing syaram jong ule se kala bandai namar gajing bom don ya ka parti ka babyang habakran shikela pathai kubor u Professor Lakhon Kama uloong bakum Ukertong Shimet ula treshitom batla dadai ba uya khun na ka parti ka babyang gajing ya khun kalong ka bayabe u Professor Lakhon Kama uloong baka election MP banya khun kum Ukertong Shimet kamdai ka basuk Henry batla kata kipat ba kila ai kajing kershan bat kajing shanya bas kam ya u hadu uba ulayo kat pra hajar sanspa prapu arvut halor kajing yo tambun ka vote jung u banya ka UDP naki kat sandali ki constituency u Professor Kama ulaong baka nikala bandai baki pat ba ki kamla bat ki kam sngaw ya hap ya ki mat kam jong u Professor Kama ulaong bawatla ula syarem hakani ki election unam kan randien namar nadu basdang kajing tmu jong u bandrung syakajali politik kam day tang na kabenta banyak kun yak election MP Henry unang yai beteng bet yak ne kam habakali hatu udan jing tmu banyak so parti no ulaong bakidon ki parti ki balakwa banyak trelang Henry umpat kwa banrai kerki namar bashisin balarai bandrung omdon por banyak hi shane shatai namar kan kata yak burom kumunong hikai ladakan thi na kawai ka parti syakawai pat Kumpa pilai ka result ka ni habia pediang nomor lara hi pajma ni mdon e banong syomba namangi tip hayo Dr. Ricky te donbok ni kemilan tiba in la bonra ka sur jongi hapo ka parliament ben ni kren ka jinya jongi ne rei hawat ni kampoi saka thong ka mangila ya trish tom ka patra ne ngila ya tip hi nomor kumu kotong shimet bunsin kamre ka pasu haka national election kumpane Hari nila tres tom nila kat bala hari kasama kerajaan pribadi yang katangi burom tingi ai kuble ye Dr. Ricky ba ilajam ai kuble ki no kerja jongi ki ba ki olese hakasin ka baningkong idon dan katrajar sanspa prapo argot tinga nga don gajing kerban ba lesing kai kakam mangila sedang tray nama kila ya suthu ke ini don ban keren nama kata kini baya kerja nengi telade gi bas ngap yang sisa nomor ke ka jing temu jonga nomor bon seni keren ni mangi ke ki jing dawa ke jing muci perkat jongi ngandre kila suthu ba ka ke ki mat bangira ke di mat ki ba don kam ki ba mat ki ba lada long sisa kata ka ngidon sisa kata ka lat idem perlong kita tenga ai khuble ki pe ba ki dan kata ka jing shania ne makala kasin ka banikong rai kila shania ki ai ka jing kerja yang ikat bakila awet nitip aka politics kado job hitam away longkat balong la bende margin barit ne bahero job tetang away ya kata ya apa dia men ana ni small men ba nilai persangkat bala kam don ka jing kontak ya no kata de kelenti mangila jening don hi panya knyum lane banginya sosi namar kau belajar telajar terhadap kekam mengilak sedang nginangnya beteng kesyakman hakono kedur nginya tre kata kasyong ka por bunwan ngat singinya tim namar ngila suthu i banoman ya tre hi meroi kam sisa kadar ka jinja te ngisapet kumno nginya syakma jaga ne kam mengilak sedang menginya on pendorong hi kita kam ya kata pada ngila tip hi namar lese tip kadai ne kabalat namar kayu UDP ru kala akan thoi hakini ki ambe sistem malalen kila akan thoi te lese ngamtip o public o paibahi ma do jing kermen lese ngamtip namar kasyong arta haki haka parti baru pertama lada ki paiba kila ai bonenga lese kismo ya hap ke ki mat bangashim athrai ki kismo ya dei ba ngimya keren tan sini satai namar kami hap pengisupun tan sini satai namar kampus nasional andre ni ekran be kamat kemudian kami se ki paiba khasantli constituency ngai ni tamangi ya ka UDP tete tamon ka pau ba lese ke khamla ki agenda jongi mde ya kan ongi ke andre ke lese kham song ya hap ki paiba ke agenda mangi ra mangi andre ba lese ha ka jing lingkot ka por ngim yo sha ta ka jingkershan ka ba piang ko men poisa kata ka thong ke andre nila ya hi hakalenti ka bapiang nomor pi ka UDP ka dehi bakin ya kin dehi ban smoi nomor
kia tray bat ka NPP te ya ka NPP ru long ta da kayo makana khambon ka buru ya kata ngila tip tikna kan position nomor ba ki ba ki la bitar pala te hakne ka sarkar lai ka NPP ba ki UDP ki ya tray lang ten ki ba te kin ya tun kan thu be hajo ye ki ne mo ko long ta ka jing bahane ka jing sni jo ne ka MDA 2 ki habya ba lang habya kit lang tamon lada ki ong em ba bakla tang ka NPP mungi UDP ngi mri ni ba bakla te lalong na ma habodan ha ka coalition te pi habya ba khle lang mo ka jing baru pi ya shimhi ka jing sniru pi habya triang tengah try ba hi te ma la bitar hi kini ki parti na spek nya ka jing pe jonga ka to kan ne ki parti ki bala kwa apa gini ya try lang kalau sehingga melak menjer kerteng mentah, doy, dan perkan nama mingkua pun ya rai kerki nama sisin pila rai bendrung pelarung baik, undon syur kapor mengyaki sini kita nama kakta ya kaburom jonga kumu ngahikai, lalu ngakenti nakoi ka parti sekoi parti long kami mihat, kadang yang kadang independen tu mana kan dia kibar-kibar parti lelabun berterwati kita tambah bom semua ya hat tengah kamtre, hari mentaro apa ya perkan menyak sakmat ya kan ya kam nya perkat ba nada join kanu ka party tamu lane sirta mundon e banya ki longkat ya ka national election hi borobor jang ka lok sabha ban kun independent kam de ka pasuk namar punsin kipet baru kipet manu ban thau sarkar le se hapo ka delhi mo lada phi yo naka national party le se kham shirkam kham pher namar ba le se kadon ki homogini ki mo ki ka vote ki support base jong ki nomor tapi pagi kini di parti ki bala kamslam ki bala so thit ma new hiba ki national election pun sen pa ong ada de makna ba biang candidate tu independent kin le yo re le se kawani hajo pade mangi khamtam kum ki kum nong megalia lan na po kini ki nyotli ki district le ni pha hi we te jinsha dale na nong parti ru ram kran pade la sa hi mar we long independent re le se ki pa ba pade ki ya prakhat kum we ki ong em haban don you candidate badam naka party kham suk hakunu kodor kan suk egata le se nyintit tan aga por ban wan mo andre ngasmo kumba le se de ba yo ka party ka babyang te le se ka jingya khun ka kan phe kam long kumba la long ta re ka jingya khun marwai le se ngi kawai ka por le se ka kham lengkon andre kamde ka por ka dehi ka ba kram parti bun sen ka ki ba ki kilo artite nama ngalai ki pri ki ba e jayang ilan ki basanya baru ki kli ya kata ka jikli belai undon parti telese ka shong ka jing pamdon ka parti ka ba biang amde parti ka balap ka basyam ya re jing pamdon ka parti ka ba biang lese ka de ka kawai ka daw ngala ban yu inamal ka jing tresitom na liang jong ilai kam don ka jing dona na mangila ya tresit ham ka pala mo kumu ka tong simet andre le se de bayo na ka parti ka bapian tengah tra ka jing ya kon kan nomlong ko balong tari le se ka kham jan ka jing ya kon ta da nga bunsin nga ban ba ya ta ka shong yo breo mata la da pi pha ne ki national party shubo congress le ne BJP la da ule chatai kran le ne kam kran mo sitang ne kan thai tamun kam da jingun ingi tamun ka shangi hobre ula da dai makna independent dai makna na regional party dan national party la da bre ko pe kumpurno kor bailai namar dai keren paw hantai harengi por na ni nang ni la bun sen da se da baburo mi kini ki bala da bro ngimyu i ba ki jongi ki ya paw ba po ka parliament le se kawai ka daw kala bande ka khtin ka thli namar longkat bolong hakane ka juk himata te long la phi mbyang ka tin ka thli te long ka ya phi ba pin pau hapo ka parliament ka kom kren ya phi deru ka shang ha gure ka no candidate bala sha jin le se hakane ka sin le se dr ki ngi khmilanti ba in kren tangkata namar ba ngali ingala tip hate nga sudan tangita khmilanti ba in kren in ra ki jing dawa jong ka chila jongi ka jing dawa jong ka ni hol se namar ka sham pa de kumno in ra hang te ha parliament namar lada umbiang candidate muntoy da phi pha na ka regional party na national party lada phi yo candidate bakran tamur ka chu la long mem kumbalong kumju kumbalong ki por ki balale
Rei ka gan kalong kumno hakne ka sin ka bani ni kong jong Dr. Kini ai jikarmen ba in le ba ka shong pa le ki bana ba ki snem wan ni yui kumno ka performance in nama la imla ban deliver hantai te ki pai ba ki la ban ya prakhat da kumboy mo doktor ka shong ka nama bun sin yang la jit na bata ka ka kam la ya ka ka kam umla ban Syakri agar komode tambut upai ba wah perkat arsin. De lalong tangan compare nomor kini election nomor dapi pejaga parti kepala jobro kia ya bi daga jingkran dia wat pejo kandidat pejaga parti. Ni pada kumu kertong lene kumu noi kai ngas syam jingnya nama ngin pejaga parti kumno datang uwe. Bun sem yang ingin penjaga parti ladai ke parti kepada national parti babon ki MP mo arai ladai ki parti ki berpatang uwe bro te ingin numpe yo kandidat ingin petang ke parti kata ro musnoya nomor tambah hakane ka kenti telese ki pai bagi la pe sisa ke parti ha jing pe jonga kai kila penjaga parti kila ngap ke parti te mentaka syong hota u kandidat jong ke parti pada ba peni kasap bai dan bai la ban keren hate parlimen ke hari te kan sa be katakan namba ngila jit ngiape tangi parti let's say ngimkwa men yo smokum kata katin that say that system marginalized name no oh ngi klet ngi petang ke parti ngi kam kan mau pe yo kurtong dan kan pe yo candidate nomor kadu umde ke parti bakran parlimen de candidate bakran parlimen nomor u candidate udon morwai tapi bidang laman bat ke parti basang lan tu sipongot khatangot khasangot te pilaban ongto kani de ka view jo ke parti mo hare habangi pha tang uwe tamot imla syuban ngawan namata kani ko ke parti hare habang be ngawan namata ki kini kinyo tri ki district tamot kasyang mata hau mata uni u balasa jin in kumno interest tom pan ra ya kesul jongi hate ko parlimen in la nem kata te kasyang hangi ki paiba angin yo ile se haki snem manwan ni teba ila tristom le banya poisa kata ka thang mungin ong hoi to mila jit sisa tai MP ba la sisa ban Syakri ya ki paiba khamtam ban ra ya kasul jongi ka parlimen nomor krem dan kata le se kan long be komiti por balada ni jit nan re lada mungkran apa parlimen pada kamda jimbule wale babon hari lese ingin ilo haka parti yongki kumno ki perkhat ki nama pi ga shong haka parti jongi ki po priority kumno nama nga kumu kertok simet lese haka priority jonga ki don gine we arlai sosan lese maki kum ka parti pada lese gila don dakoi ka les ba kini de gimat bangi de barra sakmat tengah terangan dia akan jing start jong ka parti baru kandidat ba tambah longkat belong kajing ka hok jongi kajing dawa jongi jong ka cela kada benjing besakmat ke mde jing dawa jomno jona nama pin ra tang ka sur jong ka parti mno jing mul ada kamde ka sur jongi pai ba nama khamtam kajing dawa jongi pai ba hapoka kini ki nyotri ki tisri ka babon kham borgo ga jela ya andre lese mata bala don u saleng lese na pogaris turu di berubah syampang ubah start lese da ki snok tilang ban pau po kadalah po delhi apa parlimen baka jing dawa jo kemelia kali ke baju bang tang sa din coba palat lada kia tre rekan-rekan ka tre bat ku lese MP jo Raja Sabha lada ki tre kum ka tim lese ngila ban UI ka jing kela kenwan are lada ki tre lejong pode te ngintip ka question nomor ngitip apa delhi klam lobby pintre kam pinumpoi resolution